laawol kisal ko laawol peewal e ɓanta في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم ستوي لجنتاما إذا ذكروا أو إن ذكروا سيدجنتاما في المجالس امتلأت المجالس سيدجنتاما جنديجي دين فو هيواي تيو mantore dow maɓɓe waddu aylam hande sa wi ɗo cheikh ibn bas bene rahmatullahi alayhi sa wi ɗo cheikh l'islam bene rahmatullahi alayhi ma sa wi ɗo imamu mal bene rahimahullah fof du'anoɓe fof mantaɓe wa ida dhukirat al a'malu salihah wal adabu al aliya kanu qudwata an-nas fiha si tawi golleji moƴƴi ɗin jantama neediji towuɗi ɗin jantama ɓe laatoto kamɓe ñentinirgal si golle moƴƴe no jantede koye ko maɓɓe kon mesirte si tawi neediji towɗi no jantede koye maɓɓe mesirte ko ɗum waɗi min miɗo wasiyo en yen wattan illa wota en heɗo darsuji ɗin ɗum ndaaren ɓe karamakoɗo men kadi no ɓe ɓornorta noon no wokkuɗe maɓɓe ɗen wayi noon no ɓe makirta noon no ɓe wondiri e yimɓe ɓen noon eto ɗen kadi ƴetten ɗin jikkuji ƴetten ɗin mbaadiji harana wigol tun ɗo kaari en nanda son faami yewtere hannde heɗoɗen darsuji ɗin nattore ndaaren no ɓe ɓornori noon konto coñci maɓɓe ɗin itti ndaaren wokkuɗe maɓɓe ɗen no ɗe woniri ndaaren no ɓe makirta noon ndaaren si ɓe wondi e yimɓe ɓen ko honno ɓe warrata haray mi tañƴini ɗum ɗo ɓeydanayi en kadi e darsuji ɗin Allah subhanahu wa taala wa man kana maytan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كما ko ɓe wi o ko Abu Jahal e Umar woni ko waɗa ɗo misal woɓɓe e firoɓe wi ɗum e ko on laatinoɗo ko mayruɗo keeferako mayruɗo majjere min wurnitirimo islamu min waɗanimo annora gandal wimo yaara gandal ngal e yimɓe ɓen ko on wata wano on luttuɗo kaniɓe keeferako kaniɓe majjere laysa bi kharijin minha bin wa Abu Jahl أيها الناس اطلبوا العلم مبتغين به الأجر من الله عز وجل لا تطلبوا العلم لتنالوا عرضا من الدنيا وتنقبل غندل فيه بغل أدنى si a heɓori hen noon fa biha wa nima ɗaɓɓire gandal ngal tawa ko on ɗaɓɓoɓe joddi ka Allah tabaraka wa ta'ala ɓe holli wondema fa inna man ta'allama al-ilma mimma yubtaga bihi wajhu llahi azza wa jal la yata'allamuhu illa li yusiba aradan min ad-dunya lam yajid arfa al-jannati yawma al-qiyamah ay lam yajid riha kala ɗaɓɓirɗo gandal hana nongal ɗaɓɓirede mbarjaari ka Allah tabaraka wa ta'ala tawi ko ɗaɓɓiri ɗum ko aduna o me heɓoyta uurengol aljanna o tulubal ilma li tarfa'u bihi aljahala an anfusikum ɗaɓɓire gandal ngal fiyon ɓantu itton majjere nden ga e mon fa inna allaha akhrajakum min butuni ummahatikum لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ولا علم إلا بالتعلم هذا لب كلامنا فإني تأتي غندال فيهم أنتر غندال غال مجر غائمون الله يلتنينهم إمور دي تيجي جنيني رابي مودهم بين تيهم عندا هي هون لا تعلمون شيئا الله ودنيهم إنه دو ماتريال جدا بيتي غندال دي الله ودنيهم nanirɗe nanɗe e giiɗe e ɓerɗe ɓela jo on tan on yettay nemaji Allah ɗi wala ilma illa bittaallum al insan la yunassibu nafsa mudarrisan li nafsi gandal alaati wona sago andinagol ko ɗum waɗi Abdullah ibn al-Mubarak o wi la yuladu ahadun wa huwa alimun ولكن العلم بالتلقي أي فلا بد أن تأخذه من غيرك من يقول جبنتك كو غاندو سيدون نواونو وند كو نلاادو برنو حمد ديمو كلا جبنادو هاراي او كومو على غاندا هاي غوتو جبنتك مال كونو بيني يعني ولكن العلم بالتلقي غاندال كو جيتغول e juuɗe goɗɗo اطلب العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله فتنشروا العلم بين الخلق si on heɓi gandal on pottiniri ngal ɗon gandal majjere nden ga e mon
ɗaɓɓon kadi gandal ngal fiyon ɓantir sabu gandal ngal majjere nden itton pottino majjere nden gaay ɓiɓɓe julɓe ɓen saaki ton gandal ngal hakkude tagore nden fa inna ala ahli l ilmi haqqa tablighi annduno defi yimɓe gandal ɓen haqqe yottingol gandal ngal fa inna ala ahli l ilmi haqqa tablighi annduno defi yimɓe gandal ngal haqqe yottingol ngal e woɓɓe goo ala ko welata allah ha hewti isalul hayri ila l gayri yottingol moƴƴere nden faade e ɗimmojo muɗum o so yiɓe karamokoɓe ɓe wakkili layla nahar hayɓe nawni hayɓe nawnira hayti dépense ala ka suudu hiɓe doga tum hiɓe yottina tum ɓe waajo tum ɓe janna tum hiɓe sakita tum hiɓe andi ko ngesa maɓɓe manɓe woni yaajinde isalul hayri ila l gayri yottingol moƴƴere nden faade e ɗimmo mum ala ko welata allah yewti ɗum ko ɗum wiyete wasifatul ambiyai wal mursalin ɗum woni service annaba ɓen e nelaɓen yani hon ɗum da'watu ila llahi subhanahu wa taala qala annabi sallallah alih w sallam ballighu anni walaw aya yottine eggude am hayti ko aya gooto hayti ko aya gooto ta jooɗo yo a yottina wota tun a feƴƴi ko a annda toon wa qala sallallahu alayhi wa sallama liyuballigha ash-shahidu minkum al-ghaiba yo yottin wonɗo ɗon on immorde mon onon julɓe ɗen emo ala ɗon utlubu l-ilma litahfadu bihi shari'ata Allah haray nane wino ta'allamu shara'i Allah ɗo ko ɗaɓɓe gandal ngal litahfadu bihi fiyo renir gandal ngal shari'ata Allah shari'a Allah on shari'a Allah on ko gandal renirte fa inna shari'ata Allahi tuhfadu bishay'ain shari'a Allah no renire fiiji ɗiɗi alkitabatu walhifzu fi suduri wa huwa alilmu naam ko ɗum woni gandal imma windugol ngol ɓiɗɗo gorko no duwa wawde windude yaminu rajuli ida lam taktubu fa hiya bima'na shimal jungo ñaamo ɓiɗɗo gorko windata anglais windata français windata arabe no wawi ko nane ɗiɗi o mari ɗum na ko Cheikh Sourayni hafidahullah wa ra'amo waɗa hutuba ka haram makka tawi mo yewta fi ɓural wawgol windugol ɗum ko noone e gandal adresse ɓiɗɗo gorko ko bindol haray ma ɗum mi awata windude hunjoɗa ɗon andi qissa imamul Bukhari o nde o yaano ka majlisi karamokojo fof no windude mo jooɗi ɓinni wo an a windali wonni miɗo windude kono min ga mi woni windude lanɗo kala ko janduɗa ko simi haalaali araɗo tawi ko ɗin ɗon bindi ɓuri tabitu imma winda e kaye yeeɓoya andita ma ɗum hunjoɗa ɗeyni ko ɗum ɗon imma windugol imma hunjagol wa huwa al-ilm utlubu al-ilma litudafi'u bihi an shari'ati llah fa inna ad-difa'a an shari'ati llah innama yakunu birijaliha naam ɗaɓɓe gandal ngal fiyon défensir gandal ngal ga e sharia Allah on défensangol sharia on andu ko laatanto ko worɓe sharia on rijalu sharia humul ulama na yadal ɗo wiya terte sharia on terte sharia na ɗum ko si goɗɗo addi ɗo merƴe meretere mum nden daroɗa adda bindi an kadi duñira mere on ɓe waɗanin ɗo misal ɓe inni ara aytum law anna rajulan dallan mubtadi'an aw mulhidan aw muharrifan aw mukharrifan qama yad'u ila dalalatihi bayna qaumin la ilma indahum فهل يستطيع من حوله أن يبين ضلالته ويحمي الشريعة من عدوان جوني هنا دو غوركو مجد بدأ ينكر ملحد كويته ملحد كو الذي ينكر وجود الله نتلو يدو أنو دو ودد جمرا سبحانه وتعالى نتلو ويلتو محرفا كو ويلتو آية الله دين إنياو جماكو دين ما نتلو addo khurafat feefindado o darike imo noddana fewde yadu ila dalalati mo nodda fewde e majjere makko nde bayna qawmin la ilma indahum hakkude yimɓe ɓe annda hay fuy ene
fa hal yastati'u man hawla ene tawsino taaganaɓe wonɓe takko makko ɓe ala ganda an yubayyina dalalato nde on ɗen ɗon goɗɗo e ɗen ɗon ɓanginta majjere makko nde wa yahni o reena o sura o tongana sharia Allah o min udwanihi immorde jaggitere oɗo majjiro ta wonde ana kamoye défensirirta ɗuma honnenete sharia Allah o ko ya daro wiya ko ɗo haali kon wona gonga seede on kaarijo adda biddi ɓe inni tippiro islamu laysa tasammuru ɗum ɗo ko fii feccugol leɗɗe ñoragol ɗum ɗo tallugol fiifa e rondagol saakuuji e feccugol leɗɗe ni ɗum ɗo e remugol ɗum ɗo ko gonga ñoroto kono amma tippiro islam a jooɗoto a lakkaka a monaki ɗaɗi diinde ma immaki ɗaɗi dendande ma immaki lawa a tafe onenete a ittanta latanta imu li nafsika a ittanta hoore ma mone wiya naam kondu wiiɗo haray ɗon no wiye monadara ɗe holli kadi hay gooto wawata ɓanginde majjere makko nden e riinude sharia Allah immorde jaggitande makko nden walaw gama hada dal sinno darike kadi o neɗɗo majjuɗo ɗo yadu ila dalalati on mo nodda fewde e majjere makko nden wa hawlahu tano takko makko ɗo min kutubil haqqi wal huda kharaja hunaka kutubu ghayre al haqq defte gonga on e defte peewal ngal tawano ɗon ma la yuhsa ko tata wawatake kontede fa inna hadihi al kutuba anduna ɗeɗo defte lam yaqfid minha kitabun wahidun bayna dalalatihi illa wa yukabbihu udwanahu deftere hay wotere diwata yewta majjere makko nden si wona ɓanginayde hippande kadi suƴƴita majjere makko nden ɗo ko deftere nden walaw gama hada dallu yadu ila dalalatihi sinno dari oɗo neɗɗo majjo imo nodda fewde e majjere makko nden e yimɓe fi qawmin e yimɓe baynahum hakkunde maɓɓe alimun gando gooto lagama hada al alimu wallahi daroto oɗo gando mubayyinan dalalahu mubayyinan dalalahu o ɓanginay gandon immoto inna o ko yewtiɗo kon ko majjere dahidan hujjatahu tawa ko o honɗum ko o bonnuɗo poɓini hujja makko mobotilan bidawati bonnuɗo noddandu makko ndun ayyuha almuslimun utlubu ilma litad'u bihi ila Allah ɗaɓɓe gandal ngal fiyo noddir sabu gandal ngal fewde Allah tabaraka ta'ala fa inna ad-da'wata ila Allah la tatimmu biduni al-ilm ande dey musidɓe tedduɓe dawa on noddandu nun fewde Allah timmirta ko alda e gandal wa kam min shakhsin nasaba nafsahu da'iyatan ila Allah wa lam yakun indahu ilmun falam takmul da'watahu wa lam tatim wa rubbama takallama an jahlin fa afsada akthara mimma yuslih musidɓe tedduɓe ko jelo e yimɓe darniɗo hoore mum noddoɓe fewde e diina Allah kam fewde Allah tawa ala ganda walam yakun indahu ilmu ko hamasa ko giggol jogi ɓe inni dawa makko on timmata noddadu makko ndun timmata ndu heewi saka o wowlata tawa ko itti haala makko kanko e majjer wa rubbama takallama an jahalin no heewi ka o haalata e yewtere makko ara koye majjere o itti fa afsada akthara mimma yuslihu o bonna ɓuri ko o moƴƴini ko o bonna e ɓuri ko woni moƴƴinde ko wadde sa falji e masala gooto yimɓe ɓe ƴetti ɗum nattori a maɓɓiniɓe poson a loowi a hoƴiɓe yani ko wiyete kon poson a jonniɓe huntere biini dow doore ɓe yarirta gertoɗe maɓɓe ɗe yarirta koyen watta hilla e ɗum ɗo noddowo yo ittu ko o noddata kon e hoore ko andi waɗi noon e yi'ija ka neɗɗo mo anda si noddi o darike himo nodda o bonnay ɓuri ko o moƴƴinayno ko katakko lannitagol meɗen inna da'wata ila allahi ta'ala bil ilmi hiya tariqatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa atba'i kama amarahu Allah bi qawli
haray ande no dawa noddugol ngol fewde Allah noddira gandal ngal ko ɗum woni laawol annabijo on sallallahu alayhi wa sallam kamɓe e kala jokkuɗo ɓe wano Allah o yamirima noon قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين انفرين آيو لا داعي ليلتتو تفسير مرة ثانية أيها الناس كونوا يهمون إن طلب العلم عندنا نقول غندنا من أفضل الأعمال ɗum ko jeeya ɗum e ko ɓuri moƴƴude e golleji ɗin lima fihi fi hunde ko woni e muɗum min hadihi almatalib alaliya immorde piiji ɗaɓɓaaɗi tuuɗi la siyaman tentini noon fi waqtina hada e o waktu meɗen ɗo hada alwaqtu alladi o waktu mo tawata ko kañum woni kathura fihi talabu dunia ɗaɓɓugol aduna ɗuuɗi e makko wattakalubu alayha e fof tusondirgol hippo e hoore aduna on wa kathura fihi alqurra'u al'arifuna duna alfuqaha'i al'amilin yani ɗuuɗi e oɗo waktu kadi janngoɓe annduɓe no janngirte kono wona faamuɓe annduɓe na faamuɓe won ɗum gollitiroɓe duna alfuqaha'i al'amilin wona faamuɓe gollitiroɓe aliyu radiallahu anhu o wi innama alalimu man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amal hada qawle aliyu radiallahu anhu innama alalimu anndu ko woni ganndo on man amila bima alima ko on gollitiɗɗo ko andi kon o hattaɗo wa wafaqa ilmuhu amala gandal makko ngal hawrodiri e golle makko ɗe ya hotal kiram haray koyen watta hilla e bangal golleji meɗen ɗin etoɗen kala ko watten kon tawa wakkiloɗen ɗaɓɓanen ɗum andugol fofoɗen ɓaawo karamokoɓɓen jogen ɓaawo maɓɓe finnen ɓe hara na finnande fiita ɓe ɗaano tun mata ɓe fowto tun ko sino andiren wakkiloɗen kadi kun heɓuɗen wo teten kun keecoɗen kun ŋatiren kun ƴakkirɗe ɗen gollitiren kun teddinen fii makkun haren hay finaali saari darsu laataaki darsu o nenete haray darsu no laati waɗi noon ko fiinagol woni heɓaaki ono darsu no laati miiji teɓe fuɗɗuɗaa fiinaade ɗin fo a rewti kedi est ce que ɗin fof wooda toon ko tata waawa enen tigi en innayi fembowo geegere wonaa honno en nette yo yiltindir hoore nden sinaa ɗum heɓay fure o gaynaaji kono o watta koyo taaro femba ɗon anndi no waawruɗen naha on faami ɗo fembugol angegeren ko mi hawi ɗon anndi no faamirɗen nahawno ɗon anndi haa ka ganndal men luuka ngal had iɗon anndi haa ka wawɗen sarfulo kono si en deɓuri kono a rewtitaade enen ko haqqille ɗen e ɓanndu ɗum duufen ɗon haa annda fiira annda fayil annda naibol fayida annda an ko ya tappu ɗon tappa ɗon haa wonkiikin wowta ɗum ɗon a waawi haray ko en tinno wakkilo ɗen inchallahu haray en wonaali tun honne nete awa wowloɓe tun honne wiyoɓe tun honne nete ko minen woni ka duɗal docteur ko minen woni ka duɗal ka ceerno kaari ko minen duɗal oustage kaari hono est ce que ɗon wawde noon ɓa pelletti ɗo cuɗugol duɗal docteur ngal ɗo ko ñande ɓe iwi ɗo ma ñande ɓaaɓe ɓe iwa ɓe feƴƴina ñande ɓe feƴƴini tawa ngal fermata kono si tawi en fof en foti wa lekko e almeti mbawa jañe sari accano mi haqqe tawi hay wotere ɓuura ndeya foppu no fota ter joni hande kadi haray lontotoɗo karan heɓorta ko be heɓen taho wakkiliɓe wiyeteɓe ɓeɗo ko ɓen yeeɗe andu taw si majjuɓe ɓen kontalima ko a puyɗo ara e arali ka ɗaɓɓami ko ɓe yinna taw on gayni no feetu ɗum gayiɗa ndu wono jogui no rewto tun feetino no jangga tun joni hay ɓeygude makko nde winnañoy menen kan joni men heeɓino mourado eyyi ɗo woɓɓe no waɗi ɗo mukkal ñamorgal sengo ɗo waɗi laafa wi tunu ngiɗo waɗi doloki ƴakkor ngi sengo no jooɗi e Kalifour no woola jongi bindiyakiki ɓe wiyaka ɓe feetuɓe an tan mbiɗo deftere nde a wiyama feetuɗo awa feetuɓe no ɗuuɗi kono hakkillo haray woɓɓe ka a yaawi accaɓe ɗum fana heewali rewta ɗo e cgt tawta ha joni ɓe jooɗi ɗo kalannode meɗen arifil haqqa taarifu ahlahu
ɗum no hanani en de anndu goonga on annda yimɓe goonga sina ɗum a wernaymo raɗotoɗa raɗoɗamo wernaynoɗa fal haqqu la yurafu birrijal goonga on andirtake ko worɓe wow ko kaari e wowli goonga walakinna arrijala kono worɓe ɓen ko andirte walakinna arrijala yurafuna bil haq worɓe ɓen ko andirte ko honɗum ko haalugol goonga wona goonga yo andire ɓa ko kaari en haali kaari e yo andire ɓa ko wowloɓe goonga yewtande en faamike fillito arifi lhaqa taarifu ahlahu ɗum ɗo metta falhaqu la yurafu birrijal walakinna arrijala yurafuna bilhaq worɓe ɓen goonga on andirtake worɓe ɓen kono worɓe ɓen ko andirte ko goonga on wala taɓul wota wi ana fi hiratin fi hiyaratin wa biya min miɗo e wembare miɗo e yeebare wadde joni min mi tekki ɓangi boɓɓodiro wino ɗuuɗi konakiri gi yeddodi jonge mundu an halaqa llahu samawati wal arda jonge allah tagi kammuɗin tagi leydi ndin alhaqu wal batilu yatasara'an goonga e fenade no tippira ha ñande allah roni leydi ndi haray min jo awa faalaka tun janngude haray tigi tigom gaydigo yembaɗe e defte addi yeddodira mo yiɗa wono saboto oya ɗum ko ɗum awi ɗum noon si oɗo sabiti oɗa joni ɗoya ɗaɓɓitu hommo mari goonga ɗum ko gandal hollay ma ɗum wota wi a win an woɗɗa e wembare hiɗa e yeebare wala taj'al alhasada walhawa wota waɗu gañanani ndin e beleɗe ɗen wa tasdiqa shayiyati e gongingol piiji sakitiɗi ɗin mani allaka haɗojumma min qabulil haq hara andi taw sa ko ɗum waɗi ɗen wattodira sa janngal ko lukkitere wonata arɗo wono falade naɓa ha ka ronki o joɗɗina goɗɗo kadi ƴetta naɓa goɗɗo kadi ƴetta naɓa haray ɗon noon haray ko hunde hulɓininde ɗum ɗon naayo ɗin haɗe jaɓugol ma goonga on aqbil alhaq aqbil ala talabil ilm fewtitu e dow ɗaɓɓugol gandal ngal min ahlihi immorde e yimɓe gandal ngal wa ashfiq ala nafsik werɗina yiɗa e dow hoore ma wa ala zawjika e dow ɓeygu ma wa awladika e ɓiɓɓe ma ɓen ɗaɓɓugol gandal ngal waɗi noon hono nete edi gandal si hawri an hoore isin on hoore galle ɗen a jaɓali janngude ya anndu honno nete ɓeygure ma nde wona e ɓeygure yurmude Malik ibn Huwayris o yiino goɗɗo gorko ko ɗon on qissa ɗon wonde nge darade muɗum o yiino gorko no juula ɗawi gorko no juula o hayli hoore o inni fama arhamani iyaluhu ala ko yurmirinmi kawes ko yurmirinmi wa yimɓe wa ɓeygure o nden gorko go wiya imam hada arrajulu yusi'u salatahu wa anta tarhamu iyalahu o woni e bonnude julde mum nde iɗa yurme ɓeygure men o inni hada kabiruhum fil beyti wa minhu yata'allamun koni ko o woni mawɗo maɓɓe on ka suudu koye oɗo ɓe andinoto billahi alaykum ɗo sonnajo ma on e ɓeygu ma sikka Konakiri fof kam ɓuri gandal ka fay koye ɗo sikka hay so ɗum yendi ɗo ma o liɓete mais a memay fay ko ɗonna mi nodda joni baben o sikka ben makko liɓay fou alhasanu inda al awladi ma faala lab inchallahu ko ha ɗo wonɓe nge daraɓe on andi jawdi sonko wingin ɗuuɗi kadi haray ɗum annatake haray jama o yaafo e ceerno ɓen sineli men menen komin kaaƴoye lasteri maɓɓe ɓe fampoto kaɓe faalawo sikoye joolol yanoyi sikoye dantari sikoye hoore fello kaɓe siɓe nelimen ɓeynayi kaaƴum ko toso kum bugete ɓe jaɓen ɗum karamokoɓe meɗen ɓen teddinen ɓe ko marɗa haaju wo ko marɗa haaju si ɓe waɗima e lowre wo jaɓu remude nde ɗum ko nafoore islam ɓaɓe wiyayo mi wuppanoy ɓe coñci maɓɓe ɓe wiyayo mi fasanoy ɓe wiyayo mi duulanoy ɓe ɓamo ɓe wiyano mi dartanoy ɓe teere yahu sonkanami ka duɗal an jama on heɓa nafoore haray jama on yaafo no gasa hara pellet ɗo hina ko wowɗon nande ko nanɗon kono faamon tun ɗo wino nane haysi annuye on haysi to taaqa on faaɗi kono annuye on no yaaji ko faale dow yo moƴƴi goɗɗo iwataka suudu mum huulana haara tawa ko bonnugol woni ko o faandi wana anndi seytan no cuɗa ɗum ɗo kadi haqqillaji e fondoji yimɓe ɓen ara en weltanike jama on yaafo kala ɗuɗugol sonko wingin e mise ɓoyɗi ɗenen awa e faljereji ɗin
ka nahaw e ka firoji e piiji ɗin fuu jama o yaafo hara ɓe annda ko inɗe ɗiɗi ko na docteur woni ɗo hannde ko Souleymana Diallo faame moƴƴo on anndi harayno certificat anndi docteur en menen ko men oustage ko oustage woni ɗo na docteur barakallahu fikum wa jazakumullahu kulla khayr قول ما تسمعون هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لا والكسل ولا والبي والإبن